Nakibalwan, ing module ni ay tungkol ya king pamamaya solusyon kareng rutin ampon non-rutin a problema nagagamit aliwaliwang paralan king pamanimbang mas aintindihan me ini nung atin nakang king addition, subtraction at multiplication o unit o grams o kilograms. King kayaryan ng lisyon asahan na kang makapagkilala king numero ng timbang agagamit addition, subtraction at multiplication kaugnayan king pamanimbang. Subukan, bayo may umpisan ang panibayang lisyon, subukan mo lang pakibatan ding makatuking putang king lalang. Gustong asagot mo langan gusto o 100% malyari mo neng lakton o alina na pakibatan yung modulating. Pero nung atin kang mali, kailangan meng isundong panigaralan at pakibatan yung module. Titik A, addition king atlong digit. Panuto, i-adla ring mitatuki. Tandanan, muna lang adding ones, kay bat ding tens, kay bat ding hundreds. Nanula ding sagot. Uwa, kagaling mo! 4 plus 3 equals 7. 3 plus 2 equals 5. Ibabaya yung 2 yung sagot, 257. Kasunod a bilang 2 plus 2 equals 4. 3 plus 1 equals 4. Ibabaya yung 4 yung sagot, 444. Kasunod a bilang 1 plus 3 equals 4. 3 plus 4 equals 7. Ibabaya yung 2 yung sagot, 274. Titik B, subtraction. Panuto, isubtract la rin mitutuki. Tandanan, kimpa mag-subtract, muna lang subtract din ones, kay bat tens, kay bat hundreds. Nanula din sagot. Uwa, kagaling mo! 3 minus 2 equals 1. 2 minus 1 equals 1. Ibabaya in 9 in sagot, 911. Kasunod a bilang. 7 minus 3 equals 4. 6 minus 2 equals 4. Ibabaya in 5 in sagot, 544. Kasunod a bilang. 2 minus 1 equals 1. 4 minus 1 equals 3. Ibabaya in 3 in sagot, 331. Titik C, multiplication. Panuto, i-multiply la ring mitutuki. Tandanan, king pa mag-multiply, i-multiply pa mo ing ones, kay bat ing tens. Nanula din sagot. Uwa, kagaling mo! 3 times 3 equals 9. 3 times 2 equals 6. Ing sagot, 69. Kasunod a bilang. 2 times 5 equals 10. Bring down 0, regroup 1. 2 times 4 equals 8 plus 1 equals 9. Ing sagot, 90. Kasunod a bilang. 4 times 9 equals 36. Bring down 6, regroup 3. 4 times 8 equals 32 plus 3 equals 35. Ing sagot, 356. English yung tamo, iyapin niya ing solve routine and non-routine problem involving mass. Makasawp yung English yun na hindi para apalawak mo ing kekang kabaluan king pamag-add, pamag-subtract at pamag-multiply karing numero agagamit timbang. Makasawp yan naman king kekang sariling di, uling abalo mo naman din yayaliwang paralan king timbang. Kadalasan mayakit yung pamangamit timbangan king palengke, karing tindahan na nungno ka rin kailangan niyang timbangan yung seli mong paninda o item. King sitwasyon ay ni kailangan yung mabiyasang kumilalang timbang maging king gramo o kiluman. King lisyon tamo, halina yung masalese nung makananing gramo maging yang kilo at yung kilo maging yang gramo. Balikan. Sagutan la din makatuki. Bilang 1 at yung 7 ayop king sanga at dinog pala pa rin 3.
pilanlangan ding dinug pa king sanga. Atin 7 ayop king sanga at dinug pala pa rin 3, pilanlangan ding dinug pa king sanga. Nanuya ing sagot. Uwa usto ka. 7 plus 3 equals 10. Bilang 2. Iima sinaliyang 10 pirasong tilapia. Linuto na lang tata din 4, pinanlaring ni dagan kang ima. Iima sinaliyang 10 pirasong tilapia. Linuto na lang tata din 4, pinanlaring ni dagan kang ima. Nanuya ing sagot. Uwa usto ka. 10 minus 4 equals 6. Bilang 3. Ding pamilya ng Romeo, minagdal mangga karing impong mangga, lege dala karing 8 basket ding pupulda. Bawat basket maglaman 12 mangga. Pilan e gana-gana ding karelang ayagdal. Ding pamilya ng Romeo, menagdal mangga karing impong mangga. Lege dala karing 8 basket ding pupulda. Bawat basket maglaman 12 mangga. Pilan e gana-gana ding karelang ayagdal. Nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo. 8 times 12 equals 96. Tuklasan. Mayak aabak. Biyasa ka bang mananam, gule o tanaman? Nanong gule inguri mong itanam? Masanting bang ni katanaman kingke kayong bakuran? Bayo tayo umpisan ingke katamong bisyon at tamong basan ang makuyad a kwento king lala. Kaya rin na nito at tamong sagutan akutang. Handa na ka ba? Masayayang mananaman imika, ampo ing kayang ima, menanamyang kalabasa, petchay at balasenas king karelang mula. Sinese na ladeni ampong didiligan aldoldo. Milabas ing pilang domingo, tinubula ampong memunga. Meka panagtalyang 10 kilong kalabasa, 5 kilong petchay at 7 kilong balasenas. Tininda na lang mika ding pinupulda, 20 pesos in kilo king kalabasa, 15 pesos in kilo king petchay, at 20 pesos king balasenas. Magkanungan in ablina karing metimbang agule. Makanyan mo naman pilanlangan ding metimbang agule. Nanuya in kutang. Nanula ding given. Nanulang operation ding gamitan. Nanula ding number sentence. Nanuya in solusyon. Suryan. Balikan tayo in kay katamong kwento nandin. Sagutan tala detang kutang. King pamanyagot pasalitang problema, gagamitan tamong strategiyo o paralan para asolusyonan tala. Bilang 1, kailangan tayang intindihan masalese ing makasabing problema. Nanuya ing kutang king kwento. Magkanungan ing kayang penakitan. Pilangan ing may kilong gule e gana-gana. Bilang 2. Pantunan at kilalanan tala ding given facts. Nanula ding given king kwento. 10 kilong kalabasa, 20 pesos in kilo. 5 kilong petchay, 15 pesos in kilo. 7 kilong balasenas, 20 pesos in kilo. Bilang 3. Isipan la ding operation a gamitan. Nanong operation ing gamitan. Uling king kutang a magkanungan ing kayang penakitan, gamitan tayo ing operation multiplication, uling pa ulit-ulit siya naman ing addition. Miyabeya rin ing timbang king kutang nung magkano ing halaga king balang timbang daring gule. Bilang 4. Buwan niya ing number sentence. Nanuya ing number sentence. 10 times 20 equals n. 5 times 5 equals n. 7 times 20 pesos equals n.
Bilang 5, isolve ing n king kakatamong number sentence. Nanuya ing solusyon. King pamangmang product sundan ing pamituki-tuking akbang. Kay bat kilalanan lading meting bang agule king problemang makabye. Itulid me ing multiplier king lalam ning ones digit ning multiplikan king babo. 10 kilong kalabasa times 20 pesos bawat kilo. B. I-multiply mo ding adwa isulat me ing ones digit ning sagot king lalam ning ones digit ning multiplier. Nung atin yung tens digit ning sagot itulid me king babo ning tens digit ning multiplikan. Halimbawa, 10 times 20. C. Tatawli, i-multiply me ing multiplier king tens digit ning multiplikan tapos idagdag me ing numero king babo no. Halimbawa, 10 times 20 equals 200. Palabungan. Gawan atin patnubewan. Isunod-sunod lading makatuking akbang king pamanyagot pasalitang problema. Isulat ing 1 hanggang 5 king kilom ning puso. Nanuya ing solusyon, nanuya ing kutang, nanong operation ing gamitan, nanula ding number sentence, nanula ding given, nanula ding sagot. Uwa husto ka. Nanuya ing kutang, nanula ding given, nanong operation ing gamitan, nanula ding number sentence, nanuya ing solusyon. Gawan malaya 1. Basan at sagutan niya ing problema. Pesali kong 3 kilong karning babi kang ima, bawat kilo magkahalagang 400. Binyeke ing metong a kilong babi kang ate ko. Magkano ngan ing mesaling babi at nung mibiyaya ing metong a kilo kang ate, pilan pang kilo ing bitagan. Nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Uwa gusto ka. Magkano ngan ing mesaling babi, pilan pang kilo ing bitagan. Bilang 2, nanula ding given. Nanula ding given. Uwa gusto ka. 3 kilong karni, 400 pesos halaga na metong kilo. Bilang 3, nanong operation ing gamitan. Nanong operation ing gamitan. Uwa gusto ka. Multiplication ampong subtraction. Bilang 4, nanuya ing number sentence. Nanuya ing number sentence. Uwa gusto ka. 3 times 400 pesos equals n. 3 minus 1 equals n. Bilang 5, ibiyaya ing solusyon. Ibiyaya ing solusyon. Uwa kagaling mo. 1,200 pesos ing halaga ni mesaling babi at 2 kilo pa ing bitagan. Pamanyubok 1. Basan at intingenyo ing pasalitang problema. Sagutan lading makatuking kutang. Ginawayang fruit salad yaling Josie. Ginamit yang 200 grams abuko, 150 gramong mansanas, 100 grams pinya, at 50 grams ubas. Pilan grams a prutas e ganaganang ginamit ng aling Josie. Bilang 1, nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Uwa gusto ka. Pilan grams a prutas e ganaganang ginamit ng aling Josie. Bilang 2, nanula ding given. Nanula ding given. Uwa gusto ka. 200 grams abuko, 150 gramong mansanas, 100 grams pinya, at 50 grams ubas. Bilang 3, nanong operation ing gamitan. Nanong operation ing gamitan. Uwa kagaling mo. Addition. Bilang 4, nanuya ing number sentence.
nanuya ing number sentence. Uwa gusto ko. 200 grams plus 150 grams plus 100 grams plus 50 grams equals N. Bilang 5, nanuya ing sagot. Nanuya ing sagot. Uwa, kagaling mo! 500 grams gana-ganang ginamit ng Aling Josie. Gawan at tinpatnubeto. Basa niya yung kinglalam, ibiyaya ing anyarwa ng sagot. Sabihan niya ing timbang ning bagay king kilo, ampong king grams. Isulat ing pakibat king papel. Bilang 1, 2,000 gramong papaya, patlang kilo. 2,000 gramong papaya, patlang kilo. Uwa, gusto ka, 2 kilo. Bilang 2, patlang gramong carrots, 3.5 kilo. Patlang gramong carrots, 3.5 kilo. Uwa, gusto ka, 3,500 grams. Bilang 3, 1,500 gramong kamatis, patlang kilo. 1,500 gramong kamatis, patlang kilo. Uwa, gusto ka, 1.5 kilo. Bilang 4, patlang gramong ubas, 2.5 kilo. Patlang gramong ubas, 2.5 kilo. Uwa, gusto ka, 2,500 gramo. Bilang 5, patlang gramong mansanas, 3 kilo. Patlang gramong mansanas, 3 kilo. Uwa, kagaling mo, 3,000 grams. Sinaliyang 3,500 gramong karning babi imirno, imano, sinaliyang 1,000 gramong manok. Pilan gramo ing gana-gana ing pinyalira. Bilang 1, nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Uwa, gusto ka, pilan gramo ing gana-gana ing pinyalira. Bilang 2, nanula ding given. Nanula ding given. Uwa, gusto ka, 3,500 gramong karni, 1,000 gramong manok. Bilang 3, nanong operation ing gamitan. Nanong operation ing gamitan. Uwa, kagaling mo, addition. Bilang 4, nanuya ing number sentence. Nanuya ing number sentence. Uwa, gusto ka, 3,000 plus 1,000 equals N. Bilang 5, ibiyaya ing solusyon at sagot. Ibiyaya ing solusyon at sagot. Uwa, kagaling mo, 4,000 gramo ing gana-ganang penyalira. Gawan malaya, 2. Basan at sagutan la din putang king baba. Atinyang 25 kilograms sa abyas indang bet. Kay bat na ring paruminggo, 7 kilograms na mo ing mitagan. Pilan kilograms sa abyas ing agi sanda kilubning paruminggo. Bilang 1, nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Uwa, gusto ka, pilan kilograms sa abyas ing agi sanda kilubning paruminggo. Bilang 2, nanula ding given. Nanula ding given. Uwa, gusto ka, 25 kilograms abyas, 7 kilograms mitagan. Bilang 3, nanong operation ing gamitan. Nanong operation ing gamitan. Uwa, kagaling mo, subtraction. Bilang 4, nanuya ing number sentence. Nanuya ing number sentence. Uwa, gusto ka, 25 minus 7 equals N. Bilang 5, ibiyaya ing solusyon at sagot. Ibiyaya ing solusyon
at sagot. Uwa, kagaling mo! 18 kilograms sa abyas ing agi sanda kilibning paruminggo. Tandanan. In conversion na ning gramo king kilo, 1,000 gram equals 1 kilo. Nung atin kang 4,500 gramo equals 4.5 kilo. In pamagdudas word problem, sundan ing susunod a paralan. Takbang 1, basan at intensyon masalese ing word problem. Pakibalwan ing bagay impormasyon at nano ing kukutang na. Takbang 2, iplano ing paralan king pamaglutas o pamagsolve king word problem. Pakibalwan niya ing word clue operation agamitan ampon ing number sentence. Takbang 3, gawan niya ing plano. Sagutan niya ing number sentence. Takbang 4, pakibalwan ampong sigraduan nung ustuya ing sagot. Pamangawa. Maggrupo ko king kaya kayong Elvis, pituki-tukiyo laring king lalam, magumpisa king peka mayan hanggang king peka mabayan. Gamitan laring bilang 1 hanggang 5, isulat laring sagot king papel. A. 4,000 gramong papaya. B. 7,000 gramong mayumo. C. 2,000 gramong manok. D. 6,000 gramong babi. E. 3,000 gramong asan. Nanulading sagot. Uwa, kagaling mo! Peka mayon. C. 2,000 gramong manok. Kay ba 3,000 gramong asan. Kasunod, 4,000 gramong papaya at 6,000 gramong babi at yung peka mabayad, 7,000 gramong mayumo. Evaluasyon. Basa niyo yung balang word problem at isulat yung gustong pakibat king sagutan ng papel. Cha 30 pesos in kilo king rambutan. Pilan kilograms in asalimu kareng 90 pesos. Nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Uwa gusto ka. Pilang kilograms in asalimu kareng 90 pesos. Bilang 2. Nanula ding given. Nanula ding given. Uwa gusto ka. 30 pesos in kilo, 90 pesos pero. Bilang 3. Nanong operation in gamitan. Nanong operation in gamitan. Uwa gusto ka. Division. Bilang 4. Nanuya ing number sentence. Nanuya ing number sentence. Uwa gusto ka. 90 pesos divided by 30 pesos equals N. Bilang 5, ibiyeya ing solusyon at sagot. Ibiyeya ing solusyon at sagot. Uwa, kagaling mo. 3 kilograms ing asalimu. Karagdagang gawan. Basa niya at sagutan, isulat laring pakibat king papel. Sinali ang 12 kilograms, pakalabasa, i-elen. Pisali na laring 5 kilograms kareng kapatad na. Pilan lapang kilograms ding mitagan kayo. Titik A. Ing problem kukutang na nung. Ing problem kukutang na nung. Uwa, gusto ko. Kung pilan lapang kilograms ding mitagan kayo. Titik B. Nanuya ing number sentence para king problem. Nanuya ing number sentence para king problem. Uwa, gusto ko. 12 minus 5 equals N. Titik C. Pilan lang kilogram a kalabasa ring mitagan. Pilan lang kilogram a kalabasa ring mitagan. Uwa, kagaling mo. 7 kilograms. Hanggang mo, Kenny. Salamat!